Yes, uyu munsi twagendeye wa mutamakazi mwigira kuvuga ko atera inkuru twarabonye ama commentaire menshi y'ivyo mwagiye muravuga kuri no mutamakazi bibi wosubiruka ukabidondora akazina nitwa Veronica Mbukana mbe haje watubwiye ko ngaha hantu bahita gute Ekarate ya mbere Buhonga muri komini yihe komini Gitega Mutaho turi Mutaho Gitega Nete tugusanze uteramiye ngaha wari kugira iki sa tusanze uteramiye ngaha wari kuragira iki nariko ndagira utudukwi bibi mbega ijya niyo nzu yiwawe hajya haruguru iyo ko niyo mbega hajya wavuze bibi ngo uyibamwo nande wenyine ndakarushwa dusanze hajya haruguru hajya ujya mufaso nicaye zijya nkwi ninde zigusenyeye sa zijya nkwi tubona hajya haruguru ninde zigusenyeye nicyo nyana ndatembagara wewe urashashika mwishamba gusenya gabibi none nugira hano wameze ndako yameze umwobo kamwananze Oyi hande oya ntawe woshinga indangwa ishobora wowe nkuraje mwishamba canke hariya mu nyovu ndazi iyo birekuye ndadandabagira nyene nka twizanira uduko mvugisha ukuri gukoresheje kubesha n'ingorane amazi mbwa ibombo ryo twabonye riri hafi riri ngaho cyubahira amazi yo no kuvuga uratwitorera turi hafi naho bana baragenda bagatora none nk'ubu nkaje turabona hari ibitoki iruhande y'inzu biye ni by'iwawe yego ese mvugisha kwiba kwanje nyene nibisahira gusa no kuvuga byose ni bya bindi vyeze ucuca ukabiteka biracanze bisige nibisahira yego none uragana kagwa gabibi nta maboko iyo ndosa kunyu ndabaha yego umuntu avugisha ukuri oya amaboko yo kubigana bibi warigeze kutubwira yuko ukunda gakopo nuno munsi mbega uraca gakunda reka abana banje nana mba nakwana kerera oya yuvuze gakopo uvuze ugwagwa uvuze nakagwa nyine nakagwa niko bita gakopo ufite imyaka irenga mu 80 ego 80 nayene none uracari mabibi ndi mana nirigwa none ucufungura gutewe uko utarima kandi ukabudafise bakurimira ababanyi none ngira ngo norara ubusa bateyuse oya yavugisha ukuri wavuze ngo nivyo navuze ubwa mbere navuze ukuri kabisa wavuze ukuri vile wanga kuvuga ukuri abaje bakakugutanga eka none nawe kugutanga ura kuvuga vile ego bibi kandi ndabona urashaje ufise n'imishatsi ngahe mu mutwe reka no kudasanze yakutse we nk'uyo hageze ko yimosha iyo hageze ko yimosha ugenda kuri babandi bakoresha ibimashini cyane aya mama bagisha nakende gutya eka gutya warigeze baramaze kukumwa bakoresheje iya mashini ntabarama ibirya nibyo bakiri bato ariko itare mana yanje oya ntikirahindira mu mutwe wawe ngo wumvirize nakubwiye basha kugarutse basha kandi atangiye kubona uteye hajya kandi bamwe baravuga twari hajya none arasoye kugaruka nyashe ndagarutse kabisa aya muganda gushimiye unzaniye umwana uyu nari namuku na nenga na murota ntamubona okay none bibi tubwire ukiri mutoya waraciye ku ishuri sa ukiri mutoya waraciye ku ishuri wari
wize n'amashuri n'amakeyi nize muri Yagamukama eh nize kera bita ukwiga urwandiko umunyarwandiko yego kugira umenye gusoma nk'ibisabisho na Bibiliya uhora yisomera Mungu wa yangu narasabishe rero twarasoma igitabo cy'abakristo no bwuzure muga nk'ubu ntukibona kubera washaje mbibase nawe uranyishe oya turiko turatera inkuru bisanzwe nanjye inkuru yoyo aka kari musanze katagize gutya kari kajagapfa kari maka kakoko urime n'ingongo nakubwiye by'ukuri ndakunda kurwara cyane bazikunda ngo nyokuru bashe uno munsi ntiyiriko ururimi ntacyo rupana n'umuntu sinkirima nirirwa hanyene ni nk'ubu hariho nk'abantu mwakuranye mwari mu myaka imwe uno munsi bagihari abo twakuranye bari iyo mvuka bari bamwe baritavye Imana bamwe ndacabibuka abandi ntabo nsibuka kuna putseri mu komini yo muri Rango none nk'ubu uri kuraraba bibi mwebwe nk'ukuntu mwaba mwarakozwe n'ukuntu mwaregwa mukiri batoya uyu munsi ubona abana bakuru no munsi hari cyo bipfana abakera nawo ntacyo bapfana ntacyo bipfana oya abakera bari abantu bitonda nabo urabona ko abantu twaririye mu magunira abakera nabo bagwa mu ruhande rumwe nabo barundi sibo abo bose cyo kimwe bakurira muhira ababaraba bakuriye ku mabarabara kera bavuga ko abakobwa ari abo kugwa muhira abakobwa arabazezwa nzu none uyu munsi niko bikimeze ntumbaza none patawumvise ngo menye amasaha atahira no menya oya mugabo urababona mu babanyi ndababona je nicokerera mu kazu nka saa munani nibire kwinywera ku kagopo kw'isoko niryami sinobimenye ibyo ntabyo nosigura ntabyonze nabandi ko ndakoresha ububeshi bibi akakopo oya koko turumvikana ajya amafanta y'abakizwa we ntuyano oya basa akayeri kubera ifanta kandi ifanta nizo ziryoshe zisosa opfa mu akayeri umuntu akuze yonywa aryama akangapfa amafanta ni ukama amagogo aragwira nuko atawuyateka opfa mu mama umbe mwana kera kamwana nje mama kigana kakagwa akapango kajiwa now turatera iswingingira mu mutwe ukanyoza wumva umeze neza mu mutwe utiyoga utunyoza wumva umeze neza mu mutwe nyene none mushingana ushitse muhira wanye utiyoga twiza ugasoboka gucya ukugara ntihagira umwana mutukana n'umuntu akuze ntibakumve nijwe ugaca wiyugarira tuba twakuguye neza kabisa nawe warunyoye ugasanga wanyoye utagosoye ugatuka ababaye ejo ngo jya mu ntara uba waciye mu makosa kabisa mu ngorane yego ico gihe biba vyagenze nabi yego ukatunywa bukebuke iri mu nda irakoma ukashikura bakareta wakamanitse utigwira bakubonyeje none gabibi koko wavuze ko ngahanye uri wenyine ushonje ni nkiki nk'ubosaba nko gufasha nk'ubu yo gufasha iki iyo mfashanye yo manka agafaranga nagira ushaka hanini nk'utwo kujya none munagwa amafaranga ntaca hero ubundiho bega mautwo two kudutu ndaturosa sinoca ntamba no bamerewe neza nuduhuzu ndazi uduhuzu none nk'ura dufite twiza oya natugira nkaba nambaye nagahuzu nyene ico kamfashisha nyene Imana irankunda gose yego nukuri navuze ko baheruka nahwereye
kandi rero ibyo ndiko ndakwiganira ngo wa munyokuru wacu ndifitiye n'umuvukanyi wo ngaho hakurya wewe akagendana ababanyi barundi barandaba ngwaye barasenya oya sinokwidoga ngo baramfasha no kuri ngwaye yani urara ntariye oya ababanyi ni beza. Okay, reka tugushimire rero cyane ibi kubona tuganirije. Reka tugushimire cyane rero kubona watuganirije ukatwakira neza. Yego. Yego murakoze.